KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dob ying jompi. Beli akan dikasurup, akan dikepang, nakalijung lagi nakalijung kedong, makajuk pol, lawan. MLA jong kamolai constituency uba proses di sau kami atrik no pra azapuar lapan pau yang jeng sokya ke bajur bah halo ke jeng le politics jong ki katu kan ni ke banana gabor ya ki project apo kamolai constituency da ka baong ba ni ke jeng le politics ku jong ki kala pendunong sikat de ya upai ba nong susong khamtam ha ka bai de ba ki kam ben roi ha ka snong molai nong preng hamolai nong lum hamolai umjur bat hamolai put muri ya ke belada mang pisa ba belat pu ben tre ya ka ba ubre badana gabor bar ki bampa bu MLA ru yo burom kila pensuki kenang yakni ki kampen roy kada do banda pensanya sendon yakni ki project oba proses ulapan paw yakni ha kajing play surok do bulat ha kadong pata block B lomjing tab ya ka bola mang pisa lailak tengka naga scheme special rural work program ha kani ki ju uski UMLA ula IT ru ikitiat chat tertiu kaduli berkami na ka menta kadong pata maudat beki hawrang ba dong uba WR nari harangkat kajing sakilang jong giwe de kinong ket kam snong Liang jonga kamu sekretari dong ngasau ban penpau kejing songu sikadai fiba bas ngap kejing ut jing nam jong kinong song snong jong kadong pata jongi khamtam kanika banta jong kanika blok B kanika lum jing tep bagi lum jing tep snong jongi nasisa haki bun teliki snem kilhap ban mat kejing khamtam kejing sniu jong surok lesi kitu kibala juan baniat kanika surok sane mo kinong blak ban mutur ba kumno ba kinong song slong jong kanika dong jongi ha kanika blok B kimat ha kitu kipor khamtam ka mo khamtam ki ba pang ki ba sitom ki temen ki kro pipai kina sok mi kop su ba kadai ha po spreng sor lei kom sa kendong ba khului sibun sa sisin ya kajing kelut mensim jong phi ba kajing ut jing nam jong ki nong song slong jong kanika dong jongi ha kanika blok B kalong sisa ka ba Seiso akan step. Ni sesi empat sampai tiga step. Kung sekri ke jombi ni lang tu ya ni po saya kendat. Agar barang kat pami. Meli jombi atrai kendat long long sekri jombi ya atrai kendat. Kaban play ke ni sebab atrai kendat kalau saya di rapi ni long long. Agar bila atrai kendat ya kerap kenan kami dan longga nak voice akan tampil lain nak. Sublai atrai kendat. Pada kajing kujung belengi dan kajing kajikia barngila banjidom lang ane po blok B kemudian jong dong pata jong ka hak do basnong jong ka mulai muda beki to kebelis bun da kaliang jong ki nong sosnong jong ka blok B hang ni skat ridong bale sta mar ka barngi ki nong sosnong da kaliang dong blok B ki parok ni da dong pata ba ki ki parok resru to hang ni ngen kren sibun da barngi selabu jakat kren te po yisnong sa ken sibun ki parok dok ay kabangadon na kapor nga panpaw yung kajing sukumen ka makraw ba akan ni kapong idon ni blok B ba ngilapan play ya kanika surok do bilat ya ka bala sanction na kami skin ka balay lak tingka dong isukumen menta abang hiwan ni kajaka i kajing bha jong ki lenti ka singkin ros katu maong na kaliang bahap skatu jong dong kaniki lenti wis ni kaliang agala i kajing stiu jong kanika surok kini ka yeng ila i ka yeng ka bha yang bitnat dai haba asniu pada kesurok tidak kijak nok mata kaki kijak nok mata ka jitnat juga yang isem long kum brio berastai lap hong sup dan tai ndai hong stipar mo kembar stipar long kijak nok mata kata kijak nok ka kata ka jingriam ko jingbe ju ada gede long kumi dan rang ba ju ya kono ikmat hi ya persang hi bo beret ban ya pe ya khmit ya ka jingdon kam jung pe ba kability baka kadika por him jong ki kadika por manhap ban ribais biang long kum long le exam de bro si kam le exam lo si sin system le exam da koi exam ko mod nombar oktober ay durut kimi pa exam ay pan ke exam ko te ke mod le bar kmei bak pa ya cham ya pimit lang le ban ribais si kon te na bata ba ken pas ba exam ke kam jing kam san sniam ikan sosnya menta lak menom saat datang abe dunatam ade pede kadong ban exam biang ya kade ka benta junga kadong ban habwan supaya ba ko blay pa iba
Para kerja ke poru ya kaba haban ya kaban ya barok ki bala ya ki barok hi ki skin ki badan hab adut barok ni kadang perken mau memang mau balik bakrau dan terus sedang tu nak ada sibet kasibet ke tetong ngah bagi sibet di kop sino kop thau ti persiang hai kur kan bala hai tetong ni sokuben kum mat kum ong nak ada bahab ile persiang bhai ka ya ka patah har kum kerpang ni nak bun ki daung itu pi semua itu akan akan dika tan sedem ke mentah amban nak ada juga amdan nak sorkar ka jibum don juga sorkar kan lo jinduk ke frau ya ka mulai konsi barang koi dengan scam pai ba no mulai hari ni keti mentah bat kum jo dengan stay jong blei ngin job yang bat ngin dan mentah ka dong haka bor sen syar dia bos dia lang dan mentah tang mentah nak liang sorkar kalau biang hi ka taro scam kan long ka jirap ka frau da ka benta jo ka mulai konsi barang koi nama ka de konsi ka he ka kam sibun jirap ke bangga sukya bahaji sya nak dengan cuma ketika leti buan tina po katul masar mah ke blok ya tu blok i nang tu kum tu masar i long sya ka jirap khrau ka tu kentek tu leti nang tu long sya ka jirap khrau din dei habang ya nak tu i sya ya ka i pede ka dong ya ka jing tiang jing sier ba haju po ka dong jing snow namar ba kambiang ka jaka kambiang surok to kena kaliang akbli kepang nak kaliang jong adong patah apa pe hada badong orang baris katidong kini kilong kemi kilong pa ki samala ki bah wat deng jong gajing bom umbiang ki penbiang itu blok i dengan skabra dia juga hingga dan temu ke umbiang pa nam takatu seliu beli atau pulai target ini kong shopping ingin dia itu kom ke kerpang dia ha dan mereka leti ke umbiang untuk dan untuk tadi kedua do sedang ki nong tu sen sedang kedua haneng hin lep ha sudah berupaya bisnis apa itu pedang senang sini kanang ba kan pesuk pesai na mga akan disengi mentah itu dengan ngawan tinapo nang tinapo motor ngawan tinapo semua koro dan biar bro sini kaling lah yang teksak pesan itu budong ke blok menakan ni pot blok untuk personality style ke blok ro berkai nang di bande barwan la isya ka jing ku bakrau dekat benta juga bane pej aban le stom kalang dengkam kita proti ra bang kita proti ke bane ka tuhi benda kaling juga kemudian orang ipai mak jom mulai bajak opti sau kami lagi nyebut elektrik sau trik kakam ya perlu jengi lah tu balong lah ya mengitip nang bukan wan elektrik ajab sau trik ini orang nak sedang nuai ketua blok itu tu boleh namar kata hab naik mak sekali portrait jadi portrait hab le udut tinggi kaman nang wan ati bandon hi position jong lah tip hi masa syad lah job khot tu pisar khot engineer khot planning finance om tu pendek sedang atau tu kalau kakam kata kade kajing pair hagi breu ki bedan ni ka experience de ki pajba nong sosnong jong ka mulai jongi skam kin cukup ha kan tim ta de soto ho apli ge bu malang ge kwa hi baro dai ka besong pada pajba ba fiam nan maksong pajba ba khoi kwa syakri de ka syakri pada ka syong pajba pada pisoso kani kam ta kam ani ka kam pada soto kam de ka kam ka ba nakaling juga kamtam nakaling kami melia ke dia apa MDC ke sub MP ke sub MDC ke direct baru pajba mata hang ni hadwan baduk basub bajinjar basitam basubha basumia ke snow thau baro berko hang ni dekat dia dan dol pakai experience kalau aduk kata dia beli ngasong beli kan ingin ting beli ya kan di surat atau ada di kepang nakaling juga nakaling juga dong mak ajuk pon lawan mendengar nak kenal mesti orang kadong pepatah kadi we ni gidong kenapa dong hapo muda baki kabom don ke politics di kata fungsan ngangaj ong kene we ki khamtam de kam snong wat ya le politics le politics muta nakaling ni kam snong ke jidunong jong snong thau teng kam politik ke peg don snong mulai ki sanction mani do ark sa kuro si sanction snong jar kan sesi snong jar ora sa kuro do betre le politics sang snong le politics kurum karam snong khat do snong sa wengin kam snong le politics itu kada kam snong kam thau di benda politics ya ka snong he kota ka benta ka basa ya ka jingjit lihat melak mentip nemnon jadi ada bukti jangan dengan personal ada film mana dengan ka basa he kam snong kam thau politics sabati nang snong gile long ke no ke kam singang ka dong gilong kiba sa kiba yar kan kaji mertua hijau pedang so kemen nak keling juga ngomong dong keling kapot nak kadang peta wan mengaruh piang wan wer piang orang bebiang dengan dia belum tahu di kampung negeri kam sinong di belum satu kom mereka kenang man biang ibit
Kasong pada mata kadang harjin politik di bulu wajah kah? Dekian tak bulu siapa tu bro kan? Mungkin mana? Kadang dong kami bro sini. Lagi lo kami bro. Ketua ni, tahu? Piang. Kan ini. Nabiang. Đây giờ chúng ta cùng lấy con lấy cách lấy trắng ngọt những đồng hết hagi tu kibana habi ngila khailun ngila bu igari kon ka ba renti ngila yo ban yarap hadu khat nyo spa lai bu atli kilongi kabut te moten te kidon kilongi kibayo ban yarap arsin lai sin bro mo arsin lai sin bat kata kacing yarap jengi ngong ba sultana hadu kata ka bangi ai yarap ni ai hadu ubhan udai ka umpiang tu selasa ke sini udu trela mo hadu kata ni ai kono itu kijindon kam bat hakapol ke ba ngiyo ya kejingrap tapi dak bisa kedon kapol pengiwat yarap wat saka perlek ru yarap kata kadi kejing kerku ke ba kadong jungi kelayo ban ma om simradon manono batia jenik kapol kipahu penman ka ba mo kipahu penman ka ba man lagasni sajanya la sami kreation nande pedawan hani tek bat ketu bestok apo tukan harkaya apo jelu para hante lu kadang he bat bestok joni mo iba lawan lonte itu nak ha kadukom ngi penbai iki kau ibu mo ikau nata ki sini kita umpiang ki set sini salo nia kat kajing so tresi tom jongi ni kampo si katong rei ipijo penmanu pi ngajuang dai nata kadam ang ba ni la so tresi tom kat taru ni la sadam nomor mentah apa nilai kan dua bat i nilai i sisa kata kajing tresi tom jongi bat ni apa yo compare ngal ang ba kajing tresi tom jongi ha ka tu por flang kampat ko dai em bat kajing tresi tom mesti jong pi mena por dai hot opinion e jing job ban mentah hiru ba ngakermen ba kajing tresi tom ni ba hi kan wara yu so jong jing job ha kan ni election panwan Pero ibadah hang ni mulai konsensi balik play ya kilenti kisingkir kinala kisurok pun ba kijingte ka ba ila no senyang na ka skim ka jong i kata ka SRWP MLA skim please pun ba kijingte stom ki jong phi bu play hi lo kan bat phi lo ai phi ka met ka basat ka bakikran bagum juru ya kanyang kesem ka jong phi hi baro ka we krang ba pindang la batay stom syu nang ni sekhmat na menta ka jing mento jong pan nok syok snong jong snong mulahi baro ka we te Esok pat ya pi, hoi election kelajang, ladai kepul, bagi nyalap election no rui, ban pesofu ikpat nok susnong jok susnong mulai, ba stang arpanai ladai ban let ban tap ikiput kijongi naman ta ban jit piang, yo tau no mi keman ban wan, ban nyalam ya kedi susnong mulai kijongi, hoi pilai i kumbai sekretari menai lakeren, lapun ba kijingan ram nakaliang MLA lai ya kedi kedong kejong pi. But dei tahan ni gedong jong pi bi ajing arab katu bela berbena i sekretari Indonesia baru kidong ki badan ha mulai baru kowe kumju hi ajing arab jong baru kidong ngalong nok kam snong le pe mulai nok kuan but nadu ba ila job iba peti sop kumi hak singi bayo result tang hadin si singi ila tre la pentre ki kam ki jong i lawan seksnong kita lawan seksnong jong i ris mulai nok kuan hak singi bobo di masnyo e ka result wan pe iki jinong kam ki jinong kam bidong kam bolong khamat e bolong kam kerki namenta benang yo no wan pa train no hi long brio basmat basting bobo play hi ula ai i kata kesap namenta ban trai ban sakri namenta pat ba dei kum ihi mengilong kam hang ni kenti ka pementa kum bangilayo i ngang don hang tei na du ki snem an hajar sipong akit kam song bonong kuan ngai i kemen i ke balale no i klem le e pokasno mulai no kuan ki jongi
hang terkatam sipus nem shwa atau kapur baik klem long MLA sipa peti sau kami ngio tangi way football way nala te po mulai nong puan sipus nem le hakani ka tam ko bay wani ba peti pan nadu usna aja kat pra hadu kani klem mat pementa sibun ba ngilayo jingte nak ti jong i kilanti la da ki pau teling iyo kilanti ya gali nama kanong puan kanong snong blahe ba tangi plong la don do khasan teling plong bat ki dong ki balong ki popun behe senong kijing isra jong kita ki amal igi pemensua lawan berpendap dan mai mentah hot ngamong baro kidang don su sakatu kan ni ri kelasa stan kendiam dengan ngit skram bahanga dong jong piru hoi la asipun kijing ram le kidang don hi pementan hi menang ya la penyisu bagani ngidong kam katu ngidong kam hoi le ka popun hi la ai sa sakdep konson bat ngakepat bi kipat nok sok senong bapini alam ketiga man ketiga tiang kenang ba kini kijing pedang don kam ya kidong kijong piru bapingkan urlong bapinyo nama kadai tang hai hi bengila mansania baila balwan rasya kita ting bentuan na mentah kadong kesnong magom juru ya kipat ba pedang kam simet projek be hakaba ya kendu artli kisnong berkata kesnong pradik dan kijing pers tu jemur pedang jengki malade bandu ya kata projek kaba sampu pralak lajan poi bukut him hapajan kap serendar no hi ka projek Henry kejing intervene kejong i emeli ila pan khot lang ki pro arliang kita gisno pan yo pan pelong kejing lang ho imdan hata kejing lang Henry penlong pan penora hata kejing lang pan hata kejing lang wan kami kejing stu jingmut pan hata kejing stu jingmut ila pan pentre ta projek kadai hang tiap po renja di kule bang sian ye kejing intervene jumpi dia kita speak biru ki projek ki bengi ya kendu deman bai request ba yang kamdai ke belong personal nam ta ke benefit ke jungi pan bai request kadai be ingin nak kajing bentoi hi jong ki pai ba jong kenong jening ginong song snong bat ki beriu badan hatu ke jakal nilai kendu arlai sien ba kita ki jingarap bat nilai persang ni ban penkot ru kita ki jingarap nama ba kamdai ke personal benefit ki jungi break jongki we kajing bentoi idan kam beriu badan ke kemat ban yo i ki jing jong ki beriu idan kam yo beriu badan ke mensim mas ngulem kita ki jing bagian kami beri badan kejabian guna pentreka manio kita ki jingdon kam tengah i kualiti jangi ba kedan kita berlai tadi kini ki puar punya kendo itreka mat i te khulesh bun ik pat mata ka sniru ke jing penio jong pi kini ke projek hoi padi kini ka kitiar badan khmat ke jingi te galong sia ke jing mentoi ba jing kerku ya ka dong ke jingi khamtam ki basa chatu padi ngiru ki padi ha blok b ya lenti situ te khulesh sian i pi ba naka kampus dong pau ki marjan barpa Ndrai ngi so kemen bandar nya ji don ngi kemen sim menike dia ba ne kong ne syab yi marja marpa baks no thawi bro ko wei japriu jingi ga japriu ga bak kerpang aja japriu kerpang ya be ya gapang ga stom ka somha ka somyat bat ngi doi ga japriu ga beram keliak parge skam ga jing ketu ga obsa paro ngi dong kidu genduru lagi di IS officer lagi MCS lagi engineer ki doktor lagi ki nongkit kam jong ki balang pier nak kena jingin habsung pu kawai ni kong syam biton kam kit ye belang salah dan nak kena jingin bikin belang salang ye no pedengin kit kata kadai ham kongsang ai ko blek pang nak kena bahep komu sekretari jokodom kemudian mana nak kena jom bandari nak kena jong ai ko blek pang bahep anok syawai ni ki ramba ba labrong ba samlarang ba badan ka nongrim riu badan ka mensim badikit dia ba nak menta ka imlang salang bat kum jong snogat hau bat kum jo bat kiwi brokhaj bena kerpun da jingi ya ka mensim ko yar jingi bat ni skam ka por sapoi hi balang ba heb siyo ban pe khamha nak dei ka baki brokhoi bat kiwi amang ngai bagadon kata disip quality haka jinglong ke jingban ke jongi ke jing play ke pang nak liang ba biar kan mujai orang basno barim don nang dir ke play ke pang i ke jing play nak liang hada badong babulo khadi barim don ani ke play ke pang i kirang ba don komedi jong badong ki senglong kemi ki lo ka bangi ki seng samla jong kadong pata bar ko ban petip nak liang behep perspektif iseng samla Mahani kila kendu inga ban pani karambut de patch melaban wane orang berai ki pani skam seperti mapingi saiti yang ke karambut nak bata jong ki samna jong kadong kublish pune nak liang jong ki long me ki long pa ki samla
di press di polok ke dalam kampanye di Kupor ka program pada kesini gini tik nak pada play ya ka suruk angke blok B ada play tu suruk nak liang jeng bahap baki hidang ba kila peni benda segi jon kam bakal gawe suruk bacian ni sa blok B hi suruk nan sale he tu kepada kemar kai ke bandang liang jeng habla pej mende yang kadang beta jong ka jingtep jusdong pada skam stay play atau mulai kalau pengen kam no bagi fencing no mata itu tempo adon kami banyak fencing no ai gado ni sepet dalam deh kombrero deki barbe dua ya bagi hapan fencing no ai dulu step kerang maka lakum no kamu kaya yang beri lo kajok tu step kajok bahaya benda la bediru ha bedi waktu nala ka bedi hang tu po jong ka step snok deki set haulat huldi na ka benta jong na mata jong ka tu ko bang benda ke blok I ke di gawe ni benda ke top priority ke banda kalian jo hapan ship bagi hap lak nuk no ban le bhai ke thi ke cakang di blok B ban nabar I ke jing ya rap na ke benda jo ka dong jo snong bar kunju ni lang paro ki bla ya tin tin ko blok B to gidan ni ko pon mata bom deng la ke to stock la sanction lai lak bang SIT yang ni ko por ya kan ni ka steel almira ni ko wei kan ni ka office table ini kyushan kyutiu ya ka ba ni SIT kalau benda bahap namar ba kita sentek di syang lai kular sentek hampan na kan penulong de kerpa di pondok jengi nak dia jong ba syam nak leng ba Justin nak leng ba John kita sampai saatli sentek apa jong kedong kenang ba kajian kam kenang kan biang sen biang nak peta jong kedong patah di kono hikmat kemudian benda bahap sibun kiki bro ada persyang hai bobret ang dia patah kedong petang kelah ha persyang wewe kidong apa jong ka modot bagi aku boleh kerpang dia kedong petang namar kedong petang kerlong kawe kidong kalau dong ka ba kadong kai dong ka khamiar ka bor khat ka bor pedan ka bor mesim da dong sedong berkham tamri ko mende bahap ka bor jong covid abang wan ni apa jong hang dia po yeng sedong I yang terhem jong bilong kami kita bo lupa pan la jong pian la jong churun la jong haw la jong baru lai kemba namut bagi ya jadi haw ya di pian di pan ni sedang nei jadi jong em kita bo lupa nak peta kita song sedang pi kan dengan mensim ban perhat da giwe mensim era pi giwe mensim da bhai giwe habadak le jungi perhat khamai giwe beri kurbu arsha malaysia nak benda jong tak bensim. Para hamgong san bagi dia kan keduru. Nak le jungi ngi sem kin ple ngta tang ba pa I panba ni baring benda ke dong local channel jungi. Ada bari bapau ini persyang hi ya ka bensim jerap. Mar ka bensim jerap ka ble tang bapau. Ba khambon ha bari ia persyang ma. Chu ip bila idang kumtu ka jerap juga ha TV. Nega chu ip daki long daki bun sya. Kaji kita simet kepada nak nak juga bagi panjang jom konsi halak hakerkom ke kham kerpang berkham ha nak benda jom kipai bah jom konsensi berkawai. Tekom nabi khidmat ngi dokumen bahag ni genti mata geli op penyelum yang sikit covid ladu no kumtu. Menang ni lami segejingja nanti lami gejingja pemukro nak gejingja mukro samut kibrio kita khlat habal khap samut kibrio awra abiang gaji mum syong suk syong san hapo jongka Shalom bagi jong jelahi berakwe jing ting jing siir jing syok dan harukom bat nak yang jungi kumtu kalau laura abiang tai krum keram bagi dokumen bah dia tu laura abiang song subosan to nak yang jungi menak ni nak yang ke sarkar le kenduh ya Union Home Minister bakal ong yo Amit Shah bas mo bah bantung no ke sibai kori hak bade bunyi siasat jong disanggut ki kino song snong jong mukro we le po sam kemenrut lakhlang him mukro nak benda kedua kes berjam tu ke basmusi pada kelong nah benda kalian jong laju berkat benda layak radio ke sarkar bekhle ke sarkar India ong thungno ye sibain kori ni hadu kini segi mentah kata notification bagi sarkar India bahkan phaan kori no bahkan thung sibain kori ben kori nak mentai ke tu jingjang
Namar ka jingjang dia po bukro ka de jingjang ka compare ba. Ka dum jing tip jingi jik ko gibriu jongi. Ba ki tu gibriu jongi ki gibriu ki ba ke ki le ko khlau i wan pom bing nang tu la thap po krok la wan no pra snong wan wan snong da ka le yo la sam la bat la bat bang jo do pisang ba nang do jing jing ya bai ni tai ha khadu ka la po sha jing siap. Ba ko be do nang de asam ba de ki pro da ko moi. Dikatakan kes lah hampir. Kalau sokar dia kong to pengujian dawa nak lihat sokar mereka, inbu sebain kori. Deka benak dengan junga ngasor ngo, boleh kata sebain kori hadu kataro, mesti berthung ya katakan sebain kori bentokin ini kam. Di iman nak lihat sokar, iman nak lihat jong sokar dia, iman sepenbiak mentai ya ke sokar mereka, iman sepenbiak mentai ke NGOs, iman sepenbiak mentai ke beri usaha hukum, iman sepenbiak mentai. Bila kelat iman lapor kelat. Dengan aku penpau ya ke sarkar Meghalaya, kadang kami ke penpau ya ke sarkar India ya Amit Shah kemana pular dan kami bahkan inquiry no kita kadang kami bahkan notify no government India sedang CBN inquiry kadang berlap ya ke jenis siapa roh agak berdeh bah ke bukro ke bun lo sosno mata berdeh bukro hamtam ke di border area. Nak lihat jeki kis solingo kumduk mta bah sarkar sumbong sarkar lasha wano CBN inquiry ken toket no yang dikam. Di mana lagi dia mulai benar lagi dia musimlah toket yang dikekam. Bagi ke jilong jiman jongga jelah jengi hipro kowe. Hagen ini segi mentang. Bagi hak welcome hak nang dia juga ngasuk ai kup ngaso ben pau ke jisongu ya ke mekli high court. Ka jingdan mekli high court ni mentang i bagarap ke sarkar. Maka sarkar mentang ke sarkar betlot. Ke sarkar melawan trekam, ke sarkar melawan ai ke declaration, ai ke command dan ke policy biang dan ke program biang dan ai ke declaration biang atau ke high court. Habun high court nama benar ni hak bedi bagi jembet pur usam. Popon ki bedi jingi benar pur usam jong tipo asang tipo meklia. Pro kel ud kel nam. Kasenjuk kirang basnong. Kasenjuk basnong maka sum ke jingut jing nam jo ki bedi jingi jo bilang tipo asam. Apa asam tiba jengi bertunjuk beran kibanang di poslong kiban jaka si sepo asam bersua ka dengan mekliam dari asam kali sepo ka mekli hai gut megal gut mendak la pesenge ka pesenge syuai ke mut penbet put misam para ba pesenge syua kamu kini hap long syua ka ba senge syua kamu hapan pesenge ya kan di put misam hak ni sengi bagi ihi nak yang jengi ka ba ya ka jingli akerki kajing le kerki jong de sakar hado kata habri ngam dei bad aka de jimbet put pais put usam bari sokia phana kale jungi mamun shwa ga dega asam macha ka dega beklia mata asam mi sokia margi jaka jungi bari jumbe klia ga le chese po asam de daga jiwan ha junga ste mai kot kasai kot mudah sange ashwa bari himti ba sarkar ba thamai aka sarkar ba thamai kan ban bari himti sarkar ba thamai da on soka ba thamai i hapan pasange ashwa Nengile kumnuru dakiton ki minister haba ka jimot tasesku chalor poi sepo poi compare umta kaba bahi ban ya ka bangingin do lo jong jaka don kami ke satisku bagan ka jaga kan de shwa kadang ba ka jing mendohi ka nong lo jong ti kono mi hikmat mo bahep aro mi hikmat pisu thu mata ka pisu thu na ka dang jong kiam ka boba ka kai ka capacity jong emily haba bla shong mata po sekretari apo bla jing mo mili ka de ka kiong ka overall address nam ta jelahi berokoi ada kwa ba ngide kwa berupa man pelem mi ta jelahi berokoi i ke jingi sibun ngide pe hagini ski mata ka sarkar jelajungi ke ba khambun ki consultant ke ba sukya bhagi samla ji ke ba pass bun ki jing pass haru kom ki jing pass dari computer ki master jing baru khak bila pass Ambil kam jam. Kita buat apa pas na bar, orang yang samla na bar, tham tan na pasok ng tim, bagian terim consultant na pas sekretariat, eskem bandari tu bar tam, kepas kuningo anak kalian jangan. Pupun konsultan kita na bar. Akhir naji kita kam jam. Dengan suatu apa kerja siapa benda kesokan, nak benda jong kita kun samla ji. Kita ambil kam kat ni jenjar, kat ni kerja kedua, kat ni kerja jiran. Kam tam hok covid malamak, labun kita kam 2 jam. Kepala kasih, kam business. Dari siapa soka bertaulan di hindai ini soka belum tahu kamdan cepat nak lagi samla aja. Teka dia benda jong kumno bihmat kapan boys ya kena benda. Tapi itu ni bohong. Apa piti sok ni benda dong soka. Kajian ni soka tengah kamut benda dong mengenai isu ke benda jong jeopardy isu jadi jong ni aja baik kanum keren hab ban keren isu. Jika jong bijong soka kamut mengalu minister. Tadang mengalu minister hak kabinet hapan ris. Lakim musgam kadiga beta juga bership dakoi pedik action. Dengan mata kas nong tang nu tang sidon lang.
namun decision making ngam dan benda ARUN habaga decision making ke biang ke di menta juga berkersian habaga decision making ke policy josor kambiang di mandalnya juga persya tingin hap sutu ha dan keberi ke mustu modal ke sarkar deka jinan juga ke sarkar kalau kedua ke sarkar kalau gaya banyak bersih mentang benar ka berkersian kalau kadai besar pakai lep ha mi kersian mungkin lep ha dak lep imla berkersian kemudian ini dipegang gelti apa long road kalau rupa yang jadi gelti hang dia suci kumtu beraskat tu lakran sikan haji syana kan dia juga orang ipai bana mulai balak nundu matau di Sabang ini ada house connection andai kadang itu EP kadang ke politics mulai kan ke politics mulai mencua ke board juga board juga board we buat kam judong ke politics sebelum dah mulai hamulai ke politics mata kita ngi bilap persiapan election bagi berangkambet wona sarkar kipan kambet di minister ki berfat ban persengit ki kam jengin kumtung itu fi Islam kenang yang dia surok hang tu kalau Islam kenang lorong pun kadau kalau boleh demar bai pai bang ini si di sok me ben bang khabren dengan orang keren si keren hadu benak yang jauh sok kan de sok men mendak le kalau sem hadu ang tai hapo hi hadu ang tai po jong lorong pun nak yang jauh kikin pendap kalau daya kumtung community ban nang ya hi aku ngene be pe ke quality stage po moro tersepo yang VIP road nak tay kerja kan stay mengkat mentang di modern desert road bos ketulah pesengit ketulah sugi dan mentang bansin bangala keren si keren nama dia mentang juga keren habang cingek pai bah hak bari memulai hajing syak house connection di benio mentau di Sabah ndrei ngan community bangala kan syak PhD ngompai la syai on dalam tray yung pai mentang ai kamlang gi bubun gi brio jingi mulai baka syong hamon jong pi mudi barang kontraktor orang tangwe kalau sosi mentah ni ko mulai jui kali yeng le benda ni berpai mentah kitong mulai kan layu kontraktor tang we brio berdetang jong ke NPP isu tu ang ni dan tak tahu nak laju habar syong sta anak sam asnam yum so asnam yum bablay na mar bakil khnang berpai ba ke persyanga dari berapa maki giklet tang armna election kes kam nang job yang pada job nga berhak di kam persengedot yang pasnya berhak jadi kamar hak kita bertrain umur ke syong hamon joki yo bisa ka dengan mon joki deh banget ke penstom pai ba ini mula ban sacrifice ke bon ki kam ke jam mri tang tu pi tang PhD tuli bon ki project ila yo sanction mulai haban pesengek mentah boleh dan marga yo buram mak di sabmi haban pesengek ipai ke project anu preng tidak sanction lain burtam hab sengek jiur berjanjar pai ba yo ri kerur hab sengek nongdong ki bang yo lalu lagi syukurna hab sangat pemuri biar ada pemuri hab sangat bopon ke jaga nong jung isti la kade bo la pakre ya ga tin po pro syar sino na don no karo sum pro katu like kurtam apa saukur pensuki khenam balai mario mati sakme lagi pai ba ki tip namar nak yang juga tengah keren baik namar bahisian bagi skim bagi berstam batristam banga adon kampai ba ki tip Dewi hisu tu akan digerti mentah. Ngawai pai ba juga mulai konsensi. Hai bang sama, kepit bang sama. Kerjaan bang ngak kena melihat menteri kamha. Kamulai ngatu pi kena jenjar. Mulai kena bahaya. Tamde ki brio ki badan kebersihan syakri, ki bersihin merap, ki bersihin lemha lembian. Bagi badan do vision dam da joki mulai kena bahaya tu kata. Kum do bikmat tak ada ngah. Badan kejing berhat ke kamha tak mulai benda sibun ki ki bangai don kam bende nam tak mulai ke jungi pada community hi bang dan job yang bena yo biang dah jis nai jong blai o ka phak ke bo ka de ga phak ke ju pnia jong blai pada so bli i kam ha dan ni pe la ni ti ke ju khat jong la shong na jong marwe ke ju khat ye gila ke opportunity boleh beli ke lanti ke ju ben ke don bang dan long biang hi mi khmat bang ila ben tre kam ha na ka konsi ko jong jelahi pro ko ni so bong behep ne ka benda ju ha ko shong assembly ke don ki bur ki rong ba yang hak ni tim tai ba yang ni dia orang dengan tim tai yang mesti bab di sau kami operate hab assembly lu jika ni isu je beriu plus nang tan je di sau kami dah syong do hak ben ga betamai kang ni hak syuki betamai assembly long ki we shedin ngam hani kan mau haba dan ga session hab assembly itu game emily ke berjob tamai dah lihat joki ku akran speaker pada nomor dah belara aktiru isu beri masuk sepedah sedih tu tiga syok lagi baik ba no mulai kuang nikmat pasal khmat du orang beri khmat du bistu alam mentakan di ketem barang di sini ngandong santem dalam di sini barang sem juga seniority experience
Dekat dia kaji mentoi kalau jauh, kaji mentoi hi jauh mulai, macam kejelahi berapa, kalau cipun gay nak kepada jauh kejelahi berapa, pada sebelum itu khamar kemensim kawan syakri, bangkuat dong men nak kepada jauh kejelah, nada kiwi, kalau nada kiwi kejelah, apa meklia, kibit apa jauh kan North East India kibit, berdegi kibit, ini kebentar besar dong, bagi pun kibit kemudian kemensim, kibit kampun, kibit businessman, ngagong kam juga long tik baik. Kita pada kalau kita juga kita baik berkam bisnes, mana amat syakri akan rat, nak batai orang Bible itu belas ya kata. Tapi kita buat menteri dengan kam, kalau full time politician, nggak ada full time politician. Menurut mesti penembit, bagi misal snap jetray, bagi jetray juga, atau baik juga mulai kini orang kerja mentah. Saya sian. Beres pun ada kebentar jam badong patah, beres nak kun dalam jam head badong, orang badong, kena kami samla, bakal dong hi berokoi, dengan siapa yang asyikmat kena kemensiam kalau bilang teli, mungkin kadong hi berokoi. Ngasok kemen ada kata apa mana, badong kejidun kata kejing sui, kata ke ini bukan ini love yang kejing sui di sujan, kajongai kadong patah, nabang hi kejing, ya kejing yar jemput kan, bagi kemensiam menteri. Nam tang imlang selang barka bertajunga hi auto ai sansdem dari persyang ai bobrit bangin nang persyang khamha syusyu pada kali aja pingo pai ba mulai ken mabih bacin nga balai bagi kam genia kembang menen nak kali juga scam nak kali gedong nak kali coba hep nak kali menari ini gilong kebe gilong pa bersama tu ni port pisu tu kodong ya ka iga responsibility nak kali juga dan pangipet kum tu abang ipet menen kum tu ya nak kami blok bing i katung don kam buat menen ya katung jeta ya ka lum jitep don di kisko mata kalau bagi brio menjadi menari mencua dan cuma bandang tur su jitep de matam sengupia su mata de di matam ngin kia kan betia dan kia di katu kanang boleh makan kanang separate katu dan juga por blok biru idan ni kecing perhat bar kiwi bangi dan jephat am tangi ya kapata de mulai konsi berjelah di bawah koperasi pun sebenarnya dong kita tuang kata dan siapa dia kemudian akan yang santai dulu ke saya santai dulu saya kira kau jangan betul kami seorang itu bagi penuh kerja bagi baik dalam kamu